Raja nami dakolan dihata hon rajai. Soang-soangan ido dia kapabahenan raja nami di bayar rajai do marado po kami tarlumobi di genoper nito dimon. Raja nami au sugari si panganong dan tertuhuk abara nami raja nami na pinasahak ni rajai. Alemar hitehon tonggo-tonggo ni rajai nuangin tulangin nuangin si matuan nami rajai si tanggang. Siap mapangiduan nami tu puta na martua di bata. Saluhuk na pinasahak ni rajai tarlumobi ima boras di sipirido di asahatan on nami masuk padok ni na tua-tua raja nami tirmay na butki bahul-bahul mabay pasalongan tirma to di nami saluhuk na ginoper nito di mo na pinupus mon raja nami manaku dia pehami mga laka na ibu na pasogin do tanah pangaratuan sa tongtong ma diramoti Tuhan. Raja nami mangiho mangusay raja nami manordah do raja inuangin ditaringo ulo si torong rabu na makatahon ni nahuli na hinadenggan na raja nami pasro nami raja nami dung marujung muli na tutuan raja nami ngali-ngali do pamatang nami raja nami dung marujung na tutuan raja nami wangin helamon raja nami maheu do tutin nami raja nami romahau pasikop pun raja nami saluruna marhitehon ulo si torong rabu do pung nami raja nabaho do pangulian si matuan nami raja tangang saluhut na mahamutahin na hupad doki nami raja nami mauliati ko gudang maraja nami pita-pita may sorry madapot ima saluhut na napinitan ni rohamo ng pinta nami ima tongtong sedapot siya non kujulo-julan nari magpohipen non raja nami hatapangapon nami dito nga dibaga sebagai dingtua raja nami umbanay hasikopan nilon raja nami dukko nataruhon non raja nami amang buro helamon raja nami nuangin tuinganan persatokinan ni raja nami patakokon nami dohamu rak do tulang nami raja isi tiyus do si tumorang terlumo di nuangin dihamu nuangin raja nuangin si tanggang si batuan nami pahoton ng pinasahak mo raja nami ima sa pitua tuday inang asehot dia binga-bingan na mga bintua may mga panggabihan sa hatuhami dia ka pinoparna mula soboy pinanasuman so bayelek pangiduan pasahak madaf si matua kito lang ni go dorohanin na sida umbanay romahami raja nami daw pungdoli daw pungboro marsok pahujulin rajay martutur marajay asa si kopo kami amang namalaw nami Gabi otong mula-kula raja nami tadaro hari perbabasiman dito okay.
kadek makadabu ibing-ibing. Gabi. Oh hamu marsop ta marodopon hula-hula muna hamis tang bau. Mardongak kebe. Iya betul Raja Yang Nami. ngai matok wamat tadi bata. Saya dululuk kamu japalan naloma. Tutoruk kamu na mul na tiyo. Iya betul. Amat tadi bata ma nama nupa kisi boh dia baru. Mau lihat nama. Rajai si Polon Malau yang si Sakil Tanamora Suang Songonino angin si Temora Nasian Sagala Idok na dua-dua naung 10 sarang ke 12. Manotor sok hula-hula kan musik mula-mula. Mula-mula ho namanya terpergi hula-hula. Nilai nami Bapak Nisirin. Oh, beras beritahu nanti. Oh, jadi soal ini memang permusin nami. Asal pasar nami ada boros bir. Nabi nobonnya kami lumubah kabinon ini tahun. Kaya memang atasan boros biron. Idea berdua. Idea suara. Soalnya mak kamang baru. Gabi. Ditang ringok boros bir nah buat kami. Merhite-hite di persari maruan memang baru namion. Atau idok na dua-dua sabir maboki bahul-bahul ngapasalongan. Merhite na pasat kami songon boros bir. Saya birma tuh di ihamu kagiling nami saya dapat pangomongan. Iya, betul. Soalnya mata nami memang baru. Gabi Raja Nami. Siko gimana Raja Nami tadi kok dia dorong Raja. Gabi jangan horas. Manate mati Tuhan, manate manang di tengah-tengah ka. Lumubi ma di layan nami, songoni ma daho iboto nami. Kosruhan nami teh laida, idot na dua-dua tinabu singgulum inay kupar halang uluan. Murut apa siko amang boru namion, kuingan apar satu kinani. Kosruhan ni sianak kahula-hula, dan adong be suara luluan. Iya betul. Jadi lumubi ma huatin boru. Kosruhan nami, idot na dua-dua na 10 itu gabi 10 alu. Anggotanya nami na margorak kahula-hula mo sude ikupoy hora jadi na babali. Iya betul. Gok maroham. Jadi taringo songo perhitian di tangyang nami na boy hupas hat kami. Obat nakin buru dua anak. Hujulu sobat hat kami. Gabi masuk. Sudah itu bang Roston, roham menang. Gabi tertogo memang tukinan nama semula. Iya. Masuk matu anak si nomor 2. Ya. Masuk macam si anak amang. Anggota tadi kau tu pahop puboy mata kau tu kena. Unang gabi yang taka-taka bersila. Iya. Masuk tu boru sa kanan. Si nomor 2. Si nomor 3. Mangihot. Siap pudan. Masuk pahopu. Dia Orsali 2. Pahopu siap boru. Dia mari. Iya. Datar. Sikap Raja Nami Nawali. Iya. Ona. Om Masada, Om Musai. 2-2 ni. Nama-nama rangi. Iya, oke. Gabi Raja Nami. Gabi. Gabi Raja Nami. Buabe na di ko pasanga makuro ang nasotarida. Sa kanina, mula tungarok pino, nalilimu bito wate na nasirin.
Mula rawa doon na isuda ka perilamu. So ngani madoho akka tulang ka mula tong inganan mo bino ni Bain. Las maroham. Sa mulatan ng Tuhan di sa Laut Asi doon ng ganibasana buhi hita di bagasang pason. Ima na sa haton adat na perpudi tu na tuat-tuat ima kanggor na yon. Molhami sian hula-hula le doon to ito na. Ditikon rohami akay botong. Si matuamon na tuat-tuat mendapat Tuhan. Angkian matutuasi rohani Tuhan saya dicakon na mata-mata ditang semana sang songoni hamu selalu akapinok parna saya dilihat Tuhan madahamu akapasa-pasuna ang nami selalu marang nasumod dia penon na buhi hubek kami pakitian ni pasu-pasu Tuhan makang nami gok jelas berami Gabi Raja Nami Gabi. na tua saya ada silupa gadong dua silupa puli mol tuntor sopi dia pada kau dapotan saluhut namamu dapotan ini songoni ma opengnya tornana homo udah mangah ini Mulai ati matutu di debata gabi ako na horas di ulaon sa rumatuan ni lain nami. Iboto nami o pujuan at tangyak kami mangrupitan yang mo. Saya tokin nai padibudimut to nakapinoparmon so maninang bere nami do buru nami. Sa jupa makin na salakad dapat niluluan asa sikop ma kay hamo akan horak sikop so ngani mabere do ibebere pakar ibebere nami do orang nakpebere lasroha sangap jagar layon artina sa dabok makan jagar di bulu muna tukul-tukulan ni hari asa jupa niluluan dapat jalakan walaupun nasungod dia bukan ni olos terok rabok si palas daging mardi hamo do si palas roha na dengan namu masalah sidok bodi siat tulang Kang boru na boru lai boto nami dipartikan on dinaroha hula-hula mu marga malang adong do dipatu pahami kang boru na boru lai boto parhitian nitang yang nami tomat tade bata asang dia dipudi-pudian ni ang boru nami on na burjuna laguon sureha botong pemparana di baso-baso Tuhan ale kang boru na boru bodo tukson dia pendo na boy terpasa hak nami ano na boy ba anong pamusaluhun ba pasu-pasu na iba calo kamu hati at ang boru Gabi. jadi semua ba ang boru Gabi. na boy pertording na pasaton nami na barjolo boloy anak ni ang boru nami on dua ma anak obak boru Gabi. idot yang boru Masuk. alisong no ng boru Gabi. bolo lain nami boto nami parpudi man noni ang boru berarti saya ada anak saya kangani majotor mangihut itu na naupat tertahu duti bor Iyang. Gabi. Masuk. tu ida na tu boto na sa tangan boto Sa na tangan. sa tangan nga Iyang. bolo si nomor 3 na te para ni do pukta dorato Masuk si nomor 2. nasa Ida Raja Nami. permurangan Pasti. libo do bartikan na te inom tado na manglosod na Iya. Ang guinom na guinom ang inom ulos. tado na manglosod Iya. Si nomor 3. si nomor 2 si nomor 3 masuk Masuk si nomor 3. Masuk siya pudan. Oke, toriuduti mamu siyang baru. Pahopu pangguari sekaligus ma. Nagabi po siya nanak. Dohot pahopu siya baru mo siya. Nato po po siya puro na. Sa mangulusot di sana mamana sa Saya ada pahopu siya nanak. Oh. Allah, pahopu siya baru. Tauduti mamu siyang baru. Gabi. Iya, Gabi. Oke. Tauduti mamu siyang baru. Patakok kami masa tingkat na. Nakin iboto na. Jadi mang baru. Iya, sada jalo dia man. Boleh berartikan na nito rodo habis hula hula. Dohot yakka. Neonakka. Naboruta. Dohot tulangta. Untuk dohot di umata na marpariba. Ima itu dina haroro namin naman ang yakon do. Hamu salhu na pinoparne na ang baru namin. Asang gabi mahmu na bota taruli pas tujulan nero dah. Terpasak tu berita. Tori hutok kita mamuse. Tori hutok kita. Isuan roro kami tulang
segala mau kasih tung orang. Gabi, tulang 252 me ama. Oh, Sehali dua. orang doa kan itu tua atau dokon. Dengan rusung amang burung kami oh, kalau kami itu tulang lohot. Semua orang segala. Caranya amang burung, walau betul semua orang perjok nami. Ngerasa segala. Amangat tuh sila. Nauli raja buru nauli. Jadi patasangan hata dulu sama burung. Ison tuh nami tuh. Masa angkiat tubuh-tubuhan yang mangborkon. Tapos sekolahna ang tabrabo di kerja na. Jumpa murah ng dabo perperokak na. Kami petang burung bertanya mau tomat dari bata asa angkiat. Dapat niluluan jumpa jalangan desi. Betul tu. Sila dia buru tersamon ulus. Onam tubuh-tubuh ni mangborkon. Onam rawat sudi. Maju. Kujual lo kamu. Gabi. Si nomor 2. Gabi. Boru sekangan. Masuk boru si nomor 2. Masuk boru si nomor 3. Masuk boru sepudang. Mewakili Gabi bola ti Raja Nami. Gabi, iya saling mencalo deh Raja Nami. Gabi. Siap berema anak pun lagi perjualan yang baru bur. Hidup. Masa tangan di usia bulan manggogi masih bitaw nggak baik. Nyo aku si bitaw ngaon. Iya Gabi, kembali ke tempat. Ini permusin nami. Oh nama. Ilok na dua-dua saya buat pinggap pasu. Lapit na mapinggap putih. Asa ko masakat kami ulo ko namin hugalengon. Akas permusin na sa putih. Iya, so baik. ini ang permusin nami.
parjolo hatako di simadwa nami Raja Sipulon na mangihong may do hula-hula ni Sipulon linggolan do siagian do nabaw siagian bol siagian ni na huro amang palibat ko dan na mangihong mamusa simadwa nami Raja Ino angin malaw no angin ni Sakutan Namora do daw pong nami Raja Sitanggang mangihong mamusa simadwa nami Raja Ino angin Raja Situmorang mangihong musa do pungi Raja Sagala na kinamanga kaya tao kamu maulate gabi majalah horas monotumpi hata nacepe hata horon nami diberiginon Raja nami mga tusi marajay di halojaw nami ka pinarburu lamun ang inapala partikyon di na patupatupahon ulaunon di na marujung sa to partikyon Raja nami nung Maria daging ng partodian nami di na pinasahat na mo si rohami Raja nami imataringa boras si Sipirno todi hata honon nami na sa mga padok ni iyak na tua-tua pirme na buki bahul-bahul may pasalongan pirme to di nami sa luna diaka hela do burmunang yari pahopumu tusogok-sogok nyari kudia hay mga laka sa itong ma dapotan at kaparsolian Raja nami monopole niya mangburumon Raja nami monusuboy binay na belga dos petaho monusuboy binay na dos marsoba petaho umbanay Raja nami sikat itang yang Raja nami hami magkamalateho Raja nami Roma hami marsoba Raja nami moletong subulog pi Raja nami lapit-lapit di tangan nami Raja nami las manuangin partudiam mo unang manyala sa luhuna di pamatang mo Raja nami umbanay nuangin namang parmusin nami sikopi matong-gotong nami huputang mula jadi nabulon mahitehon hula-hula hami na nidido ng partikyon Sipulon malalo si Tumorang Bajo budang sobaya man odo panggahin na nami sawa putih ko lamang asa putih soalnya apa putih coba dua.
na dua-dua koltok doy mena rusang dawa. Gabi. Molo idok ulon ni gelengi ulon di hula-hula. Matu. Alay bos do rohan nami. Dumubi madilas ni rohamu di baik kamu marbunga-bunga tangan nami do kardungan ay na dio. Gabi. Molo bilang karbono sok kami mengoru berhiti pabayanan. Anggota yang nami na margor hula-hulamu. Idok na dua-dua sabulum dipegi mahu bulum dihalas. Anggota yang hula-hula nuhama kagelengi. Pasokot kami kota bolak kepeng haduani kota botam nami. Ima tanami tamang guru. Gabi. Bisko pinanga tamang guru. Kau gimana aja? Amang permusik nami. Idok na dua-dua di huta panahatap dari benasi dio-dio. Baik kesehatan tekus dio-dio. Mulaw namin sa tungan ibagas si Baganting Tua. Magkonti sa di pugon niya laman. Na madalaw kahata paso-paso na ulaninggan. Tarlumobi siya raja ni na tua-tua. Raja si Tuan Natoro. Raja ni Pariban. Raja ni Ale-Ale. Tarlumobi may raja hula-hula namin. Raja namin manggohi manuangin ulaw namin dia pala partikyanon. Dinalaw pasudukon. Manaruhon wangin na tua-tua namin. Ito nga na pasatukin ni Goki damang madimula-mula na jalan goki kamang na di ujung na sikok ni ulahon dia pala partikyon. Sisok buti mami raja namin. Jadi mau lihat mak dia mau panasuk nami. Gabi. Jadi ngata walaupun bisik gue angin non rapat dari kamar dokter hari horas. Gabi, gabi. Horas. Kamu amanami inanami songon tanda turut berduka cita sian Gereja Bolon HKBP Pangururan upasahat tamima di partikyanon tuhamu amanginang di anggia ma di pudi-pudian ni damang naung jemolo borhat sian tongane keluarga muna lam tabama pasu-pasuna di hamuna dili mahai pasu tarlumo bitu inang pasat tamima tuhamuna. Marhite-hite goar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doho to di parbadia. Amin. Di doho Tuhata Yesus Kristus au dohai heo doho tangguluan na mangolu do na porseya diau nang pemate ibana jala ganup na mangolu jala na porseya diau na sotu pamate ibana sa liling ni liling na. Amin. Martangyang nahita. Ali amanami na di Banua Gijang ulului hami doho
Di daho doarsak dohot ilunami pabereng-bereng bohi nilongan namyon. Kuhilala hami jorbut dohot aci ni hamatean na maggonggo pami ala ni dosa nami. Sodako maasi ni roham tu bagasa rohanami. Patorang hatami tu hami. Asa takas huboto jalahutyo pami hata baga-bagami. Kuriya ni Tuhan luluan na sa urmatua. Dinaneng borhati ta manuato bakyon tuinganan parsatok kinani. Jumulo tatangi homa hatani debata ojahan ni gogo dohot pakirimon na mamului di hita siang pangokapon bidu 20 sada ayat pitu. Teanon ni namonang nima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna. Teanon ni namonang nima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku. Hamuak kadongan keluarga besar na tinadikon ni Damangon. Sian parngoluon ni nasida na tapay hutihut di hamonakon debatado toddi doho pamatangna. Manang sahat rodi tu hamate yang pi ia halak na Persea halak Kristen na ni haholongan ni tuhatai ima halak na pinamonang marhite-hite mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Sirangan sinirang ni hamatean alay siyan partodion magdok nunga ditean akan namonangi saluhutna uju dingoluna arsak dohot las niroha marsorik-soring doi diadopi itikimasa hamaolon si taonon boy do tuki pakilalaan ganupari ganuptiki mangodiho kamu tutuhani di tangyangna sude akka poparanna asa digonggong debata hamu alay nunga moru sahalak bilangan ni na tuwe-tuwe di hamu keluarga besar marhite-hite habot ni roha nama saon si taonon na dukdukon diapeho tuhataima tuhamu apul-apul na sumurong nang pesya kita halak batak sikop do umur nagajang di palumehon di nama rumur songonon kurang lebih 70 tahun ala baru majalo ulos dope Damangon siya gereja tad danilas ni rohani hulia alay sikop do tutu siyan hajol maoni na sida gabe dihagabion na di pasu-pasu Tuhan di batama holau ruar dohok lau bongot olak nioro di saliling nililing na. Amin. Toro dope nasihati sapurandrea ike
maradian sian ulauni. Namaradian sian ulauni. Dari ulamu di hajol maun jalan namang ihut to tu surgo. Nari ulamu di hajol maun jalan surgo. Ali jelesman si pakar siatano do parmula ni dagingmu ikomula ki jolo gabetano alay Tuhan debatana manopaho do Tuhan Yesus Kristus na paluahoko siat dosa do to di parbadia nama joho Tuhan uluan na sorasuda ima mangaramoti orbuk ni bakem pa imaro hari parpudi takas no huboto na mangolu do si panguluaw jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk jala yang malaki ulik-ulikon jala malua au sian sibukon idau kuma debata au sadiri tutu marnida ibana gabe hatuauku. Tangihon, tagam
Maria